gantian. Nah, itu gantian ya kan. Masuk deh. Lanjut kita. Mau ke depan separuh. Gantian deh. Nah, yuk. Kanan ah. Ganti tuh, kiri. Diikat baik kita ganti. Ayo. Sikok pimpin jalan, cari jalan manusia ya. Sikok cari foto jalan. Jalan ah. Ayo. Kiri kanannya udah di depan, komando. Papan. Main setengah tiang weh. Oke. Main setengah tiang. Lanjut. Gantian kok. Masuk apa ya gitu. Oke, langsung sambut. Langsung bergantian nih. Maju. Oh. Nanti ya. Lurus deh. Lurus sampai. Ini sambut sidik. Lepas. Ya. Posisi ingatkan jangan ini. Yang melangkah langsung ke depan. Oke, siap. Yang belakang langsung ke depan. Yuk. Terus. Jago. Ya, Maju, depan maju. Tahan dikit kau. Guyur tahan. Nah, sip. Jalan terus. Ya. Oh, 4. Depan ya. Main kalon, jangan kabur. Main kalon. Tahan, ya, Buguyur, tengah tiang weh. Santai. Tahan dulu. Break dengar. Yang belakang depan. Terus. Kelo. Atur posisi. Atur posisi lo, sip. Baris lurus aja sampai nah guyur. Sip. Nah. Belakang tahan. Ya. Ambung.